Yamwa kwa bebion Adom TV kase eni eguso ayede ema wono na yekoye ne ma yenko Asante Akyem agogo omanfo ho wani age wani je ni nyinada ene se omomra hyebedwani ko omra hyebedwafie wako akokatwi to omu ho ne se yade a wate omanim omanfo bekaya mra hyebedwani a owo Asante Akyem North Kwame ohene Frimpong epeja ne nsa ewo mrahwebedwam ensem bi etudwa ansem odi tudwa no woka twi na wei ana womanfo a womo ewo ne mpeso aso eni age pa se papa yi akoka eye twi ewo mrahwebedwam womo kire a womo dodo na enko suku enu ntino senkebeya esese womo ma mrahwebedwafo yi ekwan na womo entimi enka twi Titi Adom TV news enti yedika Adom fa do mo asenya nhira se omo kaye yen a yanko school ankwachi na ya kasa no omo yetimi tie bi news se nye nyina na bete brofo kasa bi o ha asem ba akwa kira asem ba mi ensase enti woke wokoya woka twi ahwe ni monyam yeda na asenya nhira no yesrese abanyi ntum na MP4 bebre ya asantefo no de Nananum ahemfo a womo nso ewo mpatemu ebo mrahwebedwani abaso se wo katwi ewo mrahwebedwam school egu ha eno ko school ha dero oye no waya de pa nti seka ka menko a akayama o ma no akayama twi no emra ewo parliament brofo etia bia na opese ye ntimi anko school adwanu ya tede o ga ye kwa de professor MP4 no be katwi ebiso mu ye campaign amu de twi na ye campaign the day na de odi twi ye campaign wi na kwatra parliament dia wo de brofo na ye de kasa ye be that de woka edru empanifo no so edru mle bia ya omo sesa tetrema ne nkatwi ni bi na brofo no ye be beto ye kosua enti omo kan omo kasa brofo no nye omo kasa o